Ya Allah, punya anak. Main handphone aja sih ya. Lah, teriak-teriakan mulu lagi bocah. Baru mau tidur 2 mata udah main handphone. Aduh. Punya pegawai kayak gini lah. Beli. Ada pelanggan no, layanin no. Jangan diam aja. Tahu. Bang, beli bang. Di apaan lu? Beli peniti ada bang. Itu. Iya. Buat apaan? Kaki saya kesusuan duri bang. Set, kaki kesusupan beli peniti di sini. Jadi di mana belinya bang? Oh, di apotek. Salah ini saya jadinya ya. Di sini mau jual bom. Aduh, supaya udah bang kagak jadi dah saya dah. Udah omelin beli peniti lagi. Peniti sih di sini. Ya Allah, pelanggan tuh gak semengkah banget tuh ya. Gua tahu, soal bocah kaki sementek itu. Ya, tuh anak tuh. Dari mana itu orang tuh? Udah ngelayap dulu Ya, dimulai lagi tuh ngelayat lagi dah tuh. Mentang-mentang gak ada pelanggan, lu mau tidur mulu. Main handphone, tidur terus. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Tong? Beli bang. Sur, ada yang beli tuh, Sur. Bangun. Tidur mulu kerjaannya, gue lagi sibuk nih. Walaupun ngelayap dibangunin lagi aja kita ini. La ilaha illallah. Masa tidur aja pegawai? Beli apaan sih? Respect ada nggak bang? SP. Lu kagak ada, Tong. SP di sini. Mau buat apaan lu? Ono kambing saya muntah-muntah. Lu kambing. Orang aturan mah bukan kambing. Gimana ya? SP lu no. Material. Ada bang. Ada, banyak. Oh, saya baru tahu bang. Coba lu lihat di sana dah. Oh, di sini kagak ada sih bang. Kagak ada. Kalau beli Orson, teh jus ada di sini. Ayolah bang, kurang lengkap nih ya bang. Barangnya. Otak lu yang kurang lengkap, otak lu. Saya Segala teh spek beli di sini. Bangsa kagak semenggah banget aja ada orang lu. Satu beli peniti, satu beli teh spek. Jajaran buat jadi orang lah.